Jina me maka kire me yere say onim na say wango me pensions baby ama me manfo na nto agipu George Akufo Dampare a me jana ware me can pay some maka on several platforms hwe eti sane ye wo postifo papa bi say wo ho na da awuda din yankopon nti o mo mba ya agipi edika no om kotre ni fi heva yes obi a o mai mu various agps na ekono nti na bibi say wo ho hwe wo agp we are very much proactive what no want to already so yes be ya make sama nti me yemfo nso wo nyame wo bechem ya cheme we very simple me yemfo nso a cheme fa hand of gumisa oni pa ade a wo say iso ya ade na nya nka me blast na me so bia Ghana ho utim say agp we ya magana police no na nim onyam na pagya enani 3 days me hwe no wo sa ayeyi ahye mama no one ni si wo pisa hodo a wo mo south say yes na efekeke so me nyame di wani mu a ade nhyeto kro mabepi much GH ana adofo mani eguso amohwe na muni aba mosomfo na ama uyiso amagimedwe na mo amunim se ensem de medibi enam ntina mekoso no ebusuafo enu ada ne beto odwasa police for aye ready bi ewobotema na ben ashama ama nam so mate se wo mo awomu a police for mienu ehon aka mo mato nanam ewansedo ene nan so de o metimi achi wo mo ama civilian bakokra abeka hu bi atese ebusuafo wo mo ye connected to bullion van robberies and sente fi afie twembesi afimu man who misu Ghana wi akete pete mu ne ebokro no saa akro no sem no enese no na the police for dwedwe mu saa ema ekodru ho a esi an wo mo police for mu bi mienu o musu so mu di eye robbery mu akote ne titru Jamestown there nam so ma constable Emmanuel say eto nanan ewonsie do no saa police for mienu no mo eto nanan mo say so mu nim hu bi na ensem no sesi an be bi aka akodru no eya kwese police system mu aka na police edumeko no se o man no anhwe ya mpe wansem anka na se ye be expect bone dodo na e dey from say nsem no de epipe wechi no enye nsem ketwa adofo no mse na mde tu manim no elede ya be pie mu e wo Hope Generation International Church so for penia oda no e wo sofo Eric Amponsa dodo na enim no as computer man na we akwe omaimu ensemnes wono so dikabi sanse wo your man bapa wo de hia wo da o man ya no etinese ono nso no otimi eka ho asem tipo amne ma na kwa babel medini so na yefa nkomo no hwehwe so fio mo wakwa bo ya oburu santan de hia na ho tese nyame adome ho ye ana ma chia mpanyinchi a mususu nti ya mo nti ase na mabobirim se wo kire me ntimi sua oburu santan je sa asem bia bebu samene no ma ye krado se me ya no ya oburu santan yo ene misumati so masomo ho na odifo Ghana ha wo man see etwemu ba afimu na ye huhu se te se na amrobri no eni adane atese ewiakete pete mu abontin so ne se ye bokro no na ehu ensem kana ko ebibie ho na ene nra de reporter abakra kire se wo mu ananke esusu se nko mu mpo ne bejire mabo ye ho ban no wo mu bi ena wo mu afa eduma ya bom ho so a wo mu eya tese wo mu nua be makra ye constable Emmanuel say wo Jamestown komo na tese wo mu ejire mu boncho edi ni sabone no na asem ye ya police for yi dia beto dwa wo ne say but asepa eya asem papa this shows clearly say the edifice of policing in Ghana here is now changed by the leadership of his, me who said me fadi ne kra mama. His IGP me many DB. His Excellency. His Excellency. Okay. The energetic one. Oyadi. We have police administration and this leadership as IGP no. On se brebia owura opon bo onum ne pension we sisi ye okọ no me kan say obi obetimi adi police IGP eye COP Kofi Wache ena owura Dampare ana so owura tete ye hu no okay ena ekọ ya ye kofa owura George Dampare kese omo ye three girls hairs mam kan sa okay ayenya wo mai mu se tete ye hu be nya ya nke the same thing okay Kofi Wache nya nke the same thing owura Dampare nya the same thing na me maka kire me yere say
Say onim na say wango me pensions baby ya mama manfna nto IGP George Akufo Dampare a me gya na ware. Me can pay some maka on several platforms. Hwe eti sane wo postifo papa bi say wo ho na da awuda din yankopon. Nti o mo mba ya IGP edika no om kotre ni fi heva. Yes we be our maimu. Various IGPs na ekono nti na bibi say wo ho. Hwe wo IGP we are very much proactive. What no want to already so. Yes, be a make a salmon in Timmy Fonso, when Yami, over Chemiachim, we are very simple. Me Fonso, I came for Hank of Gumisa. Only pie idea was a is why I didn't yank come up blasting her. Miss Robiagana. What was IGP, we are Magana, police and a new Yamana Peja. And then 3 years may share no or sa. Aye, I share Marco Mamma. No one in the sea is a hoodwa. One more sound say yes. Na a fekeke. So many yami do any more. I didn't to come a BP. IGP ya dear ne Ghana posi for in ya dear. Then so abasuboni at the bar. Ya the command Simprimo Nankasa. IGP. Why are you? Say posi for Ibia. Oh, ya to a memo. I see a kind. What if one I dear say? Omo timidia ban 10 temuso. Number 2 omofo. Samu manen koye se posifuo nti na ma hwehwe mu tentem de aba. Asam si 2001, 2002, 2021 boa. 2021, 2022. Ye wo march mu na report nyina aba me yehu se posifuo bi ni civilians na kan. Se ebi sa si February mu na nko mo se report of kan anye posifuo nti na aba ntam sa na obi asem da hoda da mfie duni. Ekwa to Jonas can say office no enyamai. Hey, omo hwe nsua de bi mfa ho. Se koye police dia report ne beba ntem. E koye civilians dia ha ne che. Civilians e beba but ya ne che. Owura IGP said you no mnante ya yes adwuma no. Monkoso na civilians so monya omo de no omo tentem. Na abaso body e mfa mamu yie. Police fo da bia meke ho sa AK47 no. AK47 ye de ma military, police, immigration, any ebia customs na sefo. Nti ya de civilians no kwa konya AK47. Na nya nwanwa se bedu time bi na police fo ni bi wiewia, yeso mu wiewia atuo e ma omo chichichichi wo mo no say na enokure pa. Na wa kasa according to the sources kran yesi one one kasa de o yesi wo tutu ko yesi na one sa de owu ye na wo station back. Ana meboa sa no mo ka na nti wuti metwetu akum nnua ewi ase boni nsuma ye bo posifo na baso IGP abaso na mom sa baso bo no bekọ kase pa said o ma ye hwehwemu ye ntantem fo mu nnua police ho am ye hunu nkrofo no ntantem no sara na o ma wu dadada amasuali ye hunu nkrofo kun no je bi dankwa ye hunu nkrofo kun no asofo bia wuo yehu nkofo okun no amanfo bia bubobo ntuo ne yehu nkofo okun ko potifo no betimi aye adwuma no tentem betimi aye adwuma no tentem tembo mabaso. Okay, na osofo ebi ka se sa asemwe a esi kire pefe se a police adwuma kon mu ankasa no kwan a ebi no kra fa so de ba adwuma kon mu no kra na ama nyama bi se yetete efim se nka security service there enka ye dey na aban baso na aban kwa we ba o se mini nkofo because nkofo ye connection say even boys ni bi no ebi krampo no MP fo bi boys bi odom wura police nti sa anyama na aboa ama nkofo bi o mo se fata say bi o bi wura police mo ma bi wura police ma boni bi say efim ba sa wono so be ka dey dia fa eno de enya no kure wo ni pasu wo ye den sansate ensan wo se nyina nyepe wo ye kokromoto wo ye adantemo wo su chechire kwan we kukurumuti me boa mo me ma wo mo so da bia me ka se me ma doso ko sikani bia na oba wo mienu miensa jai kwa wo mi sikanti no ase me wo ko me wo wi ase me wo mo ti me se da me wo no all the 16 regions no e benyam nkwara bia mo ma besu me di ka ma se me da no to ha Ghana fo anso ma anyem nwanwa me de wo me ho me di ka de di ansa nti wo so be kana emfa me ho me wo me mama wo me nsebo mo ye very very stubborn papa o mamu no me wa na o to
edu tama me ye program na omo nam na omo cheche mponkyere ne ma chana fo no omo no omo contract egi sikadi wa abro omo papa nipa ya so da ma no me ma me nsa ni nsi ha asofo ma ye stubborn ebinom me kasa we kasa no kwa na me kan me ma me nsa Kevin Kojo no baba ko efe no wushua okumase wa ye stubborn me hu bi da me ba ne timi kokumase woni ne kwatwem pona wan wie wusi ko be hura bo wasum wodi agro wodi charge beto so am ye de wakotum mo beko afiase wa wasim ya kebia ya bompa bia amso me ba na me bo ni no Kevin jai wa yes stubborn woni ne kase woni na no timi sa anwea tugu oni so no twa na ase a osua fi me ne ba bi okosua fi so osua fi ne ma me fi ya ye bia bompa politifo chine wachine ko hye no be yedede wo be yi no woni ko gina ko to gina jaji bia ne okuma so se mpato de mitum a wo ye nyankopon ana jaji ne hwansa wa se mfa no ko tum 2 weeks oba person won san bond no on san for 6 years 3 days papa no sa ko bo yede ni ba bi e say wato wo politifo we no ba ko so yes stubborn ono de panyini pe no ono akwara ba ko ho me kasa amanfo beti ase ono otimi kofo oba ne nana kora ntimi kogina kwose ne pe na mba ne bekwa akopɛ eti se asofo kora mania ne posifo sofo kora ayedie ebinom ye stubborn papa ye wa asofo obi siwi ebi wi nsa ebi konno so ebi twa moja eno ho ye dia na asofo bebiri honhom sisi so mo sheki wo Ghana ha nti se asofo mpa ye se ye the eye of God empo ye se ya na have much more say obia ye fa no ne tete no karate tutu ye say na say nipa no onye ntimfo so de betimi aba nipa bi edo ye wa asase su bia ye wo papa ne obone se de wo tieti ya wo tentene ne wo tia wo kase no sa pepepe ene position no so etie eti we ni so ko wure ma position de obako eye lewe kan ye tonga ne de wo betu o na kira sem so ni mtonga de ade ose yasem kan tonga ye de ade yasem kan go foka de ai odi fo ye ton komone so aborofo se vagina asantefo ye se ye twe we boni bi de ye bon penis ko ye se ye kwatie nso kwa kan ye sofo ba no ka on kwasiafo nwan kusi ye wo Ghana tonga ne di atwa ne di obedi o na kira se wo ka se mi frɛ urade a me ye santini nti se de atwa na santimu no na me atwa ne di obedi na kira se police ndi obekɔ na kira se mbi ne hu sisi kira se mbi a ye hu no se wo kɔ training de enya nwanwo se training obi timi ko wu se ye fa okra rem kra no enya nwanwa wo enya na abeka se aban bi ba ye wa mfaw Ghana Police Administration amfaw akom nanso ye se wa braba wa ho fa de obekɔ na wo suban de waba nto e obi mblem police ayi no yesu obi anu ba bi onya ne tete yefiri hwe se ukọ police headquarters a ukọ police headquarters a awura the discipline nti bere bia no obi yamade ho na ya meko ana so obi kura de mbekọ wa ya na mepe se meko district ni le kan se division ano ukọ ya do ukọ police headquarters wa na do hello calm down sit down ya bema wunsu anom ya ma mot ya ma ya do batum kura na wa men wa dwojo ho ansa na wadem ya nyo hey go no me pa chombe twa no asem wo betimi atwere ana ntwere menka mu nkyero kasa be na wote menya nse be mu ate ase ansa na ya wi ani atwe se wudi fo nti wodi okofi enye yi ana wodi ye bebelu pani passe ya no bakasa nicely but ya ka no my friend get inside na counter back station officer ma wa ya se my friend get inside do batum nti me police headquarters ho na me kora ayo enti na se wo ne se enye bibi huhuhu bia se members of parliament ana mpanifo abam mpanifo befa enkola se ye fa police fo no omode omwrem so omo nso nkoso mana enfuzo bia num fa de ombefa na ate se oba opra na ware me o ware ni wie se kim ho na ne kofi asuba ne bedadi so nti sa na tie nti sa dia ware tie no sa na police adwuma na tie
Ora dampare Kofi Boachem COP tete yehunu me me my pa na papa na oba sori ojimidi wo mo kine mu no so mo yesi yankon bedu ba bi o maduri nti nkoda nketo no se mo de mo se maso mo menya de won so betutu men na firi ho no ene IGP. Okay. Ghana for the na so ka se si ano se na akwaye a wo tete nsem bi se free police service ni mu no ebeye one pa na se be den se obi benya asem po na se opebambo bi kwa oba koto police fo nim se police fo mpo na enei wo mo di boni sei na wo mo krampo mu nipa ko mutimi di ni boni sei na se wo a wo ye civilian ye na wasem kra de ewo echire krampo de ankeye entu se se Ghana fo ye ntimi nya gidie ewo police fo mu biem wo gidi se possible Ghana fo nso gina wo mutrim na ka san kwase asem na ye ne amogya di emu afusane yenkesa oni mbambo se nye police fo a nke da nkasa be nke achechi ya wi o ye no mbi ya no katikati enim ye media platforms no so both social media and traditional ya ba bia manim show nke ntimi nante anto police fo nti edakora me attack ni pa bia kan sama kase ya no odin no sada na mkra me ntuka mitimi nante free ya se ma kola pass nam kwaso na magi fans computer madam ko ba bia be hia bia police fo mi kro hu ma me fans because me de me hu say o man bambo ni say ya no odin police fo gidie ba ye wo gidie wo mu pa saponkwa abadama ni round your modam ye wo gidie o police fo mo ya hey wo ja hey opa mu wie na mo pa han ha be share police moto han ha be share police ka han ha be share say tokuru bia any 5 minutes say ha da ni UK o any 5 minutes moto ya ye mo emono na mtikem na insurance na wu one day pe akwa police ni bi fa so gina me a wo che me no was a hair computer man me ye me hu tu no na me se masa ade na ngui o se gina wo de machine bi che pe na wu afi me na me gina ho so wa no kate ko bi anim na me se officer we wonya che me nti emenyem bibia wa ha yanko police station ko du ha police commander na hia me wo se wa ya ade se wa saranda no ba wo ye tu na nka ya de banka ba beto sa nti ma no mo wa seka no fa ko ye na foforo ti o mo je ka ni si ho ko na me ko ye ba na be na mo se ko pin kura man tue bi e na mo da maso so da ho mase nti ya ne mpempi no police fo no kura wo ho kire no ma bi na gina usuba ya wo be yi na di a che police be ma police ya ma afia wo Ejina usuba ya ube ya cha police for na be mo amafia sena ensem no eko dia fei na yetete mu report no da be mu statement no so police for madwin so me update and send tie no mo say on the 9th of March one more de suspect as see o match on moon 9 police for na back ho civilian no one more de one back gina court na one more di asem no fi mo say civilians no ebi enenam kromu tuo boy ebi no mu atese one more de etimi de dwane yenti se wenhu se hospital bi age wo bi etu abona na se wonim doctor bi o tini baby o agege bi a ready a police for their 220 no etimi afre one more lines na wo dia 2 na nipa bone for no one more sa etimi asum computer ye de sa ensemi esi wa say oh final words be a person fan 2 final words I can say police for don't try it mumu bi un try because we pepepe absaba wo sesuyi ya wo IGP we no me pa cho wo ye pe be chew na mesra so say police for no koso nya adwuma pa na de ofin say wontimi ni police ne fatuo no bre na fa atade be ye ne ane de atade ne pamma wo unim na so be ye worofo ye be chew every say ye to IGP wa be bi ni pa me hu say wo na mam go me to me kama say ready mudu ba be no say sin nye pede ma video ene ye no bi say me nya process na meta pet na ntimi da ho bi am alert so yi police ya atade e be ya na say wodi wanim e be ba so be ya self defense me so meto e kwam bia so bia ye mento tontonto ameso mento dia de bia me ka say meto na overpower de no ye nwa wanim na police ni a ene ho a bia be wiewio na no kwatimi aboma ba so say o wi dan hu police na watimi yi na free ho emra no e be ye me ama me de bia me ni police maboma ba so na be boma ba so ama me maba betena Ghana difuo nyina so fi se me nti akonwa bia so na ya frɛ me akonwa wo computer man o de me fa we ntwa Socrates isi an asoche ben pa na se ba se yetimi de o kokota enye te na obia de se civilians efuma e de mo abia na se so mo akoye police for de emunya den sensa on say my lawyer by profession was we are equal before the law ye nyina ye pepepe e wo mra nanim nti eni police fo asotwen eni civilians asotwen udi for ya chewa
proceedings a yɛde nipa bi afam wɔ court no the same thing do mbefam sabe no ɔmo yɛ suspects ɔmo yɛ police fo bi if you say ɔmo dwuma ɔmo yɛ no police na frɛ wɔn so ɔmo ne aban na ɛko ahye sanity okay yɛbɛda wasɛ na ebusuafo aha na nyame ya adom de nkɔmɔ no esi wo so hwɛ yɛ wotie mu nsɛm na wadwentwe bi fa ho abɔmɔden a nefafa yɛ comment section ho nefa so me na biem no share video way on all the social media platforms na follow Tuma GH on Instagram Twitter so @TumaGH_. Midin Edinana Ama Owusua Makramo.